Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 2, versikulo 15. Di ayatan ti lubong, uno oray anya nga adda iti lubong. No ayatan nyo ti lubong, awan ti panagayatyo iti ama. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Para kanyak, sikat kapintasan a babae nito'y lubong, Imelda. Talaga, Hari? Siya ti kararagsakan a tao dito'y lubong. Gapot at sikat nagbalin nga sawak. Ayayatan ka unay-unay. Kaya't ko, agbalin ka arena itibiyag ko. Agpaiso na itang ibagbagam, Hari? Ipanagnakukan ka dahita. Manipod ita, di ka nagtrabaho. Dito'y ka lang balay ngagyan. Diyak kaya't ngagrigat ka ti danak. Gapot ay ayatan ka unay. Nay, ada ka dito'y talon ngagmalmalam, ngagpapainit ngagtrab-trabaho, haray? Awan kas iti agagawa ak na tapno malpas adagos ti panagdalos ko. Agmula ak to nadagos. Mulaan mi iti asawa ko nama. Ah? Apay, sa dino ti ayan ti asawam. Apay, adi nakatulungan ngagtrabaho dito'y talon yaw. Aday di balay nanang. Gaputan no mabalin. Diyak kaya't ngagtrabaho ti asawa. Anya! Swerte ka, Imelda. Takas kini Hari tinakiasawaam. Ay na talagang ayatan na kalaunay. Di nakakayat ngagtrabaho. Husto ka, Lenny. Isa na ragsakak unay anak asawa kan kuana. Man-mano ti kasta ita, friend. Rumbang laang. Ngamin, napintasak, friend. Ay na, sabali at talaga tinapintas akas kan ka, Imelda. Wan uray agpampambarak dita. Mabalin latta. Anya! Sika talaga. Lakay, awan ganas ko amangan. Saan ngamin anaimas ti sidaan? Ha? Anyang arti kayat mo asidaan? Ibagam lang. Kayat ko, lechon manok kumakanayon ti sidaan ta. Diyak kayat to kita bulbulong, kasla ruot. Sige, inak agbirok itilitsyon asidaan ta. Ay na, kaslaray na di asawam. Taamin akayat na kat itad mo. Alakit din nanang. Ikanda ko niti may sakadag iti tarakan nyo amanok. Bayadak into na da kwarta. Mala, alaam di may sa. Pagtrabahom ngamin di asawam. Agbinulig kayo itirigat. Saan akasta asikalat taamin na nanakaw. Aga brudak, iti kasta. Maipayan ka itinasayat akasasali ti panagbiag. Bakit? Anya? Panawan nak? Diyak kumakayat. Agam, dahito iti amok apamuspusan. Tapno maipayan ka itinanamay abiyag. Iso palubusan na kuman. Para iti masakbayan ta daytoy. O sige, palubusan ka. Kat urayot ti panagsublim. Agyamanak, Imelda. Siyak matagburbor siya. Denggan na ka. Ay, di mo pala nasumbatan ti burbur siya. Ha? Nagsaur ka talaga, Ray. Saran. Anya ti kayat asawon daytoy. Ha? Nanang? Sige, Imelda. Inakon. Balang kantay sa babae! Liplipotam ti anak kau! Awanan kay ti bain, Imelda! Nanang? Kakasi ti anak ko amang manggad ijay abroad ngam kastoy tar aramidam! Awanan kayo iti bain! Delikado tan, Imelda. Naduktalan na tan ti katugangam. Wan nga, Rodre. Anya ti aramidan ta? Agtraitan. Mapantay di lugar da ikit ko. Ijay Mindanao.
Oo, sige. Mayatak iti singasing mo, Ray. Ije ti papananta. Tapno saan natan ang masurutan pa iti asawam. Sige. Aglibas na rodan. Itamot laang. Sige. Isagana mo dagiti kaus mo. Taawagak tamamok. Nga umay natasunduan. Aglugan tayo ti manmaneho na taksi. Anya? Awan pa'y 5 bulan ni Hari J. abroad? Insukatan ni bagat na iti sa bali a lalaki? Ay una yan. Manglilipot day a babae. Awan pa'y serserbi na nga inayat ni Hari iti kastaunay. Ibagayo adagos ka ni Hari, nana. Iti kasta, maamuan na. Ay sanan. Day takit din ti pakasingsingaan ti anak ko nga agtrabaho iti abroad. Bayam, tamaamuan nan tulat ta. Enton malpas ti kontrata na. Agawit ton dito. Da kayo ti makamaw, nana. Nanang, Ha? Hari anak ko. Adakan. Apay ngay adi mo impakpaka mo ti panagawid mo. jak impakpaka mo. Takayat ko aduktalan. No apay asaan asong batan ti asawak ti awag ko. Mala, sumrag ka. Dito yung unag ti pagsalitaan ta. Apay adiyo impagbaga kanyak. Nanang, Ay, lading ito kanak ko. nasakit tinakam ko. Nang runa, katawan mo tiyam mo ka nakabasula kiti asawak. Agtanang ka na ang anak ko. Saan nga iso ti maiparbungkan ka? Tawan serserbi na a babae. Iso ana saysaya at nulipata maun. Sige. Uminom talatagin kahit kaya ta pare Robert. Ay na, grabe ka mat pare Hari. Abing pinainom mo nga ara. Amon pare, di mo sobraan ti panagin inom mo. Taamin a sobra, dakes. Uminom kakit din. Sana siyang di kita. Di kagda nagdakabalak. Duray mano abot iti busen ta. Kasano ajak madanagan. Kat patayam samot ng tibagim, babaan iti panagin inom mo. Diyos kikiti na ito abiyag. Makapatayak Dubai! Ay, ganos ka bagay. Tadi ka matnagpade. Anya ka lakit din ay anak ko. Tila sasawam dita. Nabartag ka manan. Awan siya serbiti biyag ko, nanang. Di ura mataya ko. Ay saan Dayjay kit din a babae ngawan serserbi na ti pagkaskastam. Lipate mo ni Imelda. Tawan serserbi na anak ko. Imelda tiyayayatag, nanang. Makita ko lang na dyan. Patayak! Ray, kasapulak ti kwarta. Ika na kumamatigatang ko iti kayat ko agatangan Awan pa'y kwarta kapulos. Buwisit ka kit di babae! Di talagdaw dawat iti kwarta tambom! Kasta itantibag ang kanyak, Ray. Ay kat agtrabaho ka mat ngamin Di talagdaw dawat tambom! Ay na, nasayang at ta inawat da ka dito'y ka-sales lady, Imelda. Napintas ka ngamin. Di mo Lenny. Agparparikutak ita. Gaputan na pilitan ang anagbiro iti trabaho. Saan kaming agkatunusan ka ni Ray? Anya? Si kantumat ngamin. Nagsaya at tibiyag mo itidan na ni Hari. Ngamapay nga insukat mo kinire. Anya nga ita. Agbababawi Lenny. Kahit kakasarita, pare Robert. Anyaman ti pampanunutam. Dayjay aray. Adun din na pa nakalugar. Parang makitak dagiti awan ng bahin.
Iswaan na panunot ko ti mapanidya Davao. Kadua anak man. Di kagdanag. Siyak ti sagot iti amin na magastos. Anya? Saan ngagtal na ti panunot ko? Aging gay ti Jack mabalas na kijay. Nailit lang ti Pilipinas. Imposible ajak ida masarakan pare. Ay na, pare hari. Deta lang ti paggasgastusam. Bayamon. Saan ngagtal na ti panunot ko? Aging ga iti Jack mabalas na kijay. Asino nga iti mga itamang kuyog kan ka? Nukas tamot lagayam ti plano. Nasakit tinakam ko pare. Saan ngamin nga isuda ti pampanunutan pare? Lipatamon. Nagaluto ka din, Imelda. Mabisinak. Awan bagas ang mailuto. Awan masida. Buisit kakit di. O di, kimatang ka kumama daw. Si kamot ito natin makambo. Dasyak, ti nakakambo iti. Iti nagkasapulan ka. Naumaakmatan iti danam, Ray. Ano yan? O di pumanaw kan. No nauma ka ng kanayak. Imelda, awam tinasakit ang pagkarangko no pumanaw ka. Sakit, hindi bot-bot yan. Pa! Hindi na mo. Inayat ka. Napintas ka pa ini. Ngamita, sa akin. Anya? Talaga asana ka makaid na. Talaga asaan. No isudalatan ti pampanunutam. Ti kasayaatan nga aramidam. Ikamang mo iti Diyos ti parikot mo. Di mo lang aminam mo. Nukas ano ti sakit na marikrik na ita pare. Amon pare. Adu talaga ti pagparikutan tayo. Ngam di ka pa idagal kadagit a parikot mo. Tikit di aramidam. Kumamang ka iti apo. Italak mo kan kuha na ti amin. Wen pare. Ket agyaman na kadagiti balakad mo. Ay, papanam haray. Inak makimisa nanang. Namiris ko. Nga awan ti maganam ko. Nalagiti awanan 20 pampanunutek. Nasaya at mo tanapanunot mo day ta anak ko. Ala, ikamang mo iti Diyos ti amin. Ta iso ti makaamok. Uwan nanang. Diyos ko. At tuyak nga may dumawdawat iti pamakawan kan bendisyon mo. Kapot ababayan iti panagayat ko kadagiti na idlubungan na bambanag. Ket nalipatan kayo. Ngamita. At tuyak asumango asya ayat. Dumawdawat kada kayo iti pamakawan. Ket dawata ka po. Nga isurod ako ma itirumbang nga aramidak. Tila dawan mi ka ni Imelda iti diding. Nakapimpintas ti asawak. Ngaman yan. Naulpit ni gasat. Tanapukaw ko ti asawak. Ninanang siguro day ta. Inak ilukat ti rin daw. Hari, pastrakan na ko, ma. Imelda. Inturturod ko ti may nagparangkan ka. Tapno umayak dumawat iti pamakawan. Gapu ka dagiti nagbasulakkan ka. Imelda. Makonkonsensya ak, Hari. Sa anak ang makatal na. Aging gaadyak makadawat iti pamakawan mo. Naamiris kunti amin ang nagbidotakan ka. Pakawanan na kumahari. Napakawan kan, Imelda. Ni Apo Diyos to upay kat mamakawan. Siyak to lakit diya tao lang. Agyaman ak tanaka amiris kan. Agyaman ak, Hari. Impagarup ko lakit dinudusaan na.
Abalsan na kiti naramid ko kan ka. Saan ka abalsan? Gaputain talag ko ni ti Diyos ti amin. Kinapudno na. Kasta at mathari. Gapoy ti panagrigat ko iti danan ni Rey. Nasursurok ti masidag iti Diyos. Kat intalag ko kan kuana ti amin. Iso anaaramid ko ti may nagparangkan ka. Agyaman ak, Imelda. Agyaman ak na nagsubli ka. Kat numabalin. Agden nata kumamanan. Kat mga baruanan ta. Liklikan ti dakes nga aramid, taawan ti nasayaat nga ibanag na. Intay mat ilintag dagiti nagbasulan tayo, tapno agsayaat ti biag tayo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagdarabay na inbag nga oras kada kayo amin.